Assalamualaikum tuan-tuan. Buat apa tu? Jom sama-sama dengan saya kita baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi seperti biasa, jangan kita biarkan hari-hari kita berlalu tanpa membaca Al-Quran.